دەم باش خوێندەکارێن هێژاون چاوانەوە باشن ئیرۆ سەمینەرامە دەما بێیە خۆ دەما بێ سەمینەرا چارەمەش ئاستا دووە دەما بێ چییە؟ دەبێ هەر وەکیش ناوێوێژی دیارە ئەف دەمژ بۆ کارێکێک و هین پێک نەهاتیە دەهێ بکار ئانین یعنی تە کارێک خستیە بەلا خۆ دەگوتە پێک بێنێ دەما گوتێدە درۆژێم بێدە لێهێ ئەو کار پێک نەهاتیە تو دخوازێت تشتێکی بکێ لێ تە ئەو تشت نەکردیە ji bo wî tiştê ku dixwazê bike ev dem tê bikar anîn tiştê ku dirojên bêde dixwazê bike yan jî dema bêde dema bê çawa pêk dihê dema bê bi alîkariya amraza dema bê dê pêk dihê qertafa bîyê dihê ber rayeka dema niha ya lêkerê û vî awayî dirûvê dema bê lêkerê dihê bi destxistin amrazek heye adatek heye ji bo pêkayîna dema bê ew jî amraza dê ye dê mînak em bêjin ez dê avê vexwim ez dixwazim avê vexwim ez ê avê vexwim ez dê avê vexwim hê karê ve xwarina avê pêk nehatiye bi alîkariya wê amraza dê dema bê pêk dihê ji xwe qertafa bijî ya ku bi lêkerê ve dibe tê ber rayeka dema niha ya lêkerê mînak ez ê dersê bixwînim ez dê dersê bixwînim li wir bi ji halê xwe qertafa dema bê ye yan jî qertafa bîye xwîn li cem me rayeka lêkerê ye em jî ji xwe qertafa kesane ye vî awayî alîkariya amraza dema bê dê û qertafa bîyê ya gotiye bi rayeka lêkerê dema bê dirûvê dema bê li cem me tê destxistin mînak em guhê xwe bidin lêkera çûn weke tê zanîn lêkereke xwerû ye ez kirdeye dê amraza dema bê ye biçim ez kirdeye dê amraza dema bê weke me got dirûvê dema bê divê amraz tê de hebe amraz adat jî çi ye dê ye bi qertafa ew qertafa ku alîkariya wê lêkera dema bê saz dibe çi bi tena serê xwe rayeka lêkera çûnê ye rayeka dema niha ya lêkera çûnê ye û im qertafa kesane ye ez dê biçim çi rayeka dema niha ye ya lêkera çûnê vî awayî hîn çûn pêk nehatiye hîn tu neçûyî lê ev dema hanekê dema bê ye ji bo wilo niyeta te heye divî karî bikê ji bo wilo dibe dema bê ji xwe ew karê çûnê hîn pêk nehatiye dirûv û teşeya dema bê li gor lêkerên xwerû dariştî û hebedû danî me got weke berî niha me dersa xwe de birî me got lêker li gor binyatê dibin sê cûre bi xwe du cûre pêşî xwerû nexwerû jî dibe du cûre me got pêkhatî yan dariştî û hebedû danî lêkerên xwerû me got ew lêkere ya got tu nikarî tiştekî jê rakî gote rakir jî ew lêker bêwate dibe lêkerên pêkhatî yan jî dariştî me got lêkereke xwerû ye yan pêşgirekê digirê yan jî paşgirekê digirê pêşgir me got wekî rû ve ra da ber hil û her wekî din û paşgir jî me got wekî în û andin mînak çêkirin lêkereke pêk hatiye vekirin lêkereke pêk hatiye rûdan lêkereke pêk hatiye aliyê din bi paşgiran jî me got mînak şewtandin lêkereke pêk hatiye bi andinê wekî dî em bêjin şewtîn lêkereke pêk hatiye bi înê nivîsîn lêkereke pêk hatiye bi înê hebedûdanî me got ji du beşan pêk dihê lêkera hebedûdanî ji du beşan pêk dihê lê li vir ferqa wê û ya pêkhatî ew e ku ya pêkhatî her du
هردو هيمان يعني ليكر و پێشگریان پاشگر بێواتەنە لێت هەبەدودانیەدا هەردوو هێمان بواتەنە مەگۆ تەماشە کرن تەماشە بواتەیە و کرن بواتەیە ئاوا کرن ئاوا بواتەیە و کرن بواتەیە نها لەڤر ئەمێ دەما بێ لە گۆری هەر لێکەرێکی هەر جوورەیەکی لێکەرێن گۆری بنیاتێ ببن لە گۆر لێکەرێن خۆروو میناک زارۆک دێ li kolanê bilîzin li vir li cem me lêker lîstin e lêker li cem me lîstin e ji xwe divê amraza dema bê hebe ew jî dê ye û lêkera me va ye li vir bi qertafe divê hebe lîz rayeka dema niha ya lîstinê ye ên jî ji xwe qertafa kesane ye li zarokan vedigere zarok pir jmarin ji bo wilo ên dibê heke zarokek tenê ba meyî gotiba zarok dê li kolanê bilîze azad dê destên xwe bişo azad dê destên xwe bişo li vir amraza dema bê dê lêker jî ji xwe şûştin e lêker şûştin e li cem me şo rayeka şûştinê ye bi qertaf e li vir wextê got o hebê yan jî li dawiya lêkerê tîpeke dengdêr bê hewce nake gote qertafa kesane ya kirde azad deynê yani hewcê tu bibêjê azad dê destên xwe bişoye ji ber got giran dibe vî awayî bişo jî rast e ez dê biçim zozanan ez dê biçim zozanan amraz çi ye dê lêker biçim biçim me got çe rayeka çi ye rayeka çûnê ye lêkereke xwerû ye ew ku em dibînin heva qertafa bîye û va qertafa kesane ime em dê biçin zozanan dîsa jî her wekî me got dê amraza biçin li vir qertafa kesane tê guhertin in ya ime im ya ezim li gor lêkerên dariştî yan jî lêkerên pêkhatî qertafa bîyê di lêkerên pêkhatî de ji holê radibe me got lêkerên xwerû de divê bihebe biçim bixwim bixwînim li vir bi divê hebe lê di lêkerên dariştî de ji xwe ê bi pêşgir tenê ev qertaf ji holê radibe ev qertaf naye bikaranîn mînak tu dê vî barî hilgirî tu dê vî barî hilgirî dê li cem me amraz e hilgirî ew bi xwe lêker bi xwe hilgirtin e hilgir rayeka lêkera hilgirtin e hil li cem me pêşgir e dêmek lêkereke dariştî ye em nabêjin li vir tu dê vî barî hil bigirî na şaş e tenê hilgirî ev qertafa bi lêkerên dariştî de ji holê radibe hûn dê vî barî hilgirin hûn dê vî barî hilgirin amraza dema bê dê lêker dîsa hilgirtine dîsa jî qertafa bi naye bikar anî ez dê avê vexwim ez dê avê vexwim lêkera me li vir çi ye vexwim lêkereke çi ye dariştî ye yan jî pêkhatî ye radera wê vexwarin e li vir dema gotê kişandin vex dimînê vex rayeka wê ye em jî qertafa kesane ye ezim li vir em bi bikar naîn bi lêkerê re ji ber got lêkereke pêkhatî ye ez nabêjim ez dê avê ve bixwim şaş e yan jî bivexwim mînaka dî ez dê dakevim lêker daketine em nabêjin ez dê dabikevim li vir dariştî ye pêkhatî ye bi da pêşgira da û ketin daketin divê dakevim dakev rayeka daketin e ez dê agirî vemirînim vemirandin e li vir bi pêşgire û paşgire jî vemir ve û andin jî li vir vemirîn
رایکا و مراندنه ام نابیجن از دی آگری و بمرینم نا آگری از دی آگری و مرینم لگور لیکرین هوا دودانی لیکرین گومگوتی به هر دو بشین خواه واتدارن میناک از دی فیری زمانی خواه ببم از دی فیری زمانی خواه ببم دی لور امرازا دما بیه لیکه کانی لیکه لور ده بشه کیویجی دور کتیه فیری ببم لور لیکه درادرا خوده فیربون وکم دبینن هگر تشتک جی نکوی نافبرا واده و قلور زمانی خواه کتیه نافبرا هر دو بشین لیکره هوا دوداین ده هگر تشتک جی نکوی نافبرا وانده لیجف جودا تین ویسین و لیکر بخوچد به قرطافا بیه دبه لیکرین دارشتی ده قرطاف ده چو به ندها تبکارین لیدی هوا دوداین ده بشا دواش لیکره به دبه از ده فیری زمانی خواه ببم ام دی فیری زمانی خواه ببن قرطافا کسانل گوری ام از دی ولاتی خواه آوا بکم لور آوا بکم تشتک نکتیه ناف براوانده لیدی ساجی دوری هفت تین نویسین لیکرین هفه دودانی دکیشانی ده دما گلگوری دما ورن کشاندن ورن صرفاندن دویج هفت دور بن چه نابه از آوا بکم به هفه بنویسم شو آوا جودایه امتين بشي ديج لكري آوا كرن دي سامي قرطافا بيدينن ليزي دكن و قرطافا كسانا شخو كل ورد ميني كتشيا رايكا دمان هايا كرنيه ام دي ولاتي خو آوا بكن همان تشتا لي كرده گوهريا جبولو قرطاف شي هاتيا گوهرتن كرده پرجمارا قرطافا انا از دي لسمينيرا زماني كردي آماده ببم آماده بون لور دیسا بشه پیشی جدا و بشه دوا جدا بشه دوا بونه رایکا بونه تیپا بیه به تنی لگور درووی فرما دما بی بلی زیده دبی و قرطافا کسانه لی زیده دبی قرطافا کسانه لگور چلی زیده دبی لگور کرده لی زیده دبی نینی آدما بی چاوا افدم نینی دبی چاوا نفی دبی دبی قرطافا نینیه یا دما بی نه یا اف قرطاف جه قرطافا بیه دگره قرطافا نینیه دلی کرین دارشتی ده دکوه نافبرا پیشگر و لی کرا رسنده دما گوتا لی کرک دما بیده نینی کر تا او خسته فرما نینیه ده دوید تبیه راکه و تنیه لی زیده بکی شخود لیکره دارشی دجبر گومگو بنینه او نینی دکوه نافبرا پیشگری و لیکره ده امورن چاوا گرتن شخو لیکره که خورویه هل گرتن دارشتیه لور از دی نگرم لور گرتن هگرد فرما ارینیه دوی یا ایجابی دوی از دی بگرمه لی وقتی بخنه نینی امی براکن و نال شوناوی دینن از دی هل نگرم هل گرتن مگولی کرکه دارشتیه پیک هاتیه ده چیکه ده کشانی ده به ناگری لی دما گوته نینی کر او نینیاوی ده چه پشت کودره پیشگری یعنی چه نابز بیجم از دی نه هل گرم نا شاشه دوی نه هری پشت پیشگری ام دی نگرن شخوا اف همان هفوکا لی کرده گوهریه لگورجی کرده جی لجمع قرطافا کسانه گوهریه ام دی هل نگرن خوارن لی کرکه خوروه و خوارن دارشتیه از دی خوارنه نخم لور ایجابیه وی چیه یعنی فرما ارینی ده چیه فرما ارینی ده از دی خوارنه بخم مگو ده نینی ده برادبه و نه شونه دگره جبر گو قرطافا نینی آدما به نه از دی خوارنه نخم
دیه دارشتی ده و خوارنه ده دوی نه هری پشت پیشگیری از دی آوه و نخم چه نابیز بیجم از دی آوه نوخم نابیج برگو پیشگیر هیا دوی نینی هری پشت پیشگیری لور جیم دماغو کرده تیگو هرتن قرطافا کسانه تیگو هرتن جبیر نکن قرطافا کسانه لگور کرده تیگ شاندن میناک ام ببیجن از دی خوارنه و نخم گو از مش بدله از ام تو بکار بین ام کرده بخن تو دبا تو دی خوارنه نخوی جبر گو قرطافات تو لجمع ایه ام دی خوارنه نخون ام دی آوه و نخون ام دی آوه و نخون او جی دوی نهر پشت پیشگیری تمام دی آوائی درسام خلاص دبیم حتی درسك دي بمينن بخير وخوشية